kiganiro cyihariye yagiranye na Jeune Afrique ibinyuze muri France Souda. Perezida Paul Kagame yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibirego by'uko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ku Rwanda ko rushobora gufatirwa ibihano, ndetse no kuri Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Ibi bije mu gihe umwuka ukomeje kutamira neza hagati ya Kongo n'u Rwanda, bitewe n'ibirego leta ya Kongo ishinja u Rwanda by'uko ari rwo rugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu, nubwo u Rwanda rutahwemye kuvuga ko nta shingiro bifite. Ibi bintu nk'ibi bigira ingaruka ku mpande zose z'igihugu zitandukanye, aho mu gitondo cya tariki 12 Gashyantare leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guca indege ziva mu Rwanda mu kirere no ku butaka bwayo, isobanura ko ari ingamba z'umutekano. Nyuma y'amasaha make iki cyemezo cya leta ya Kongo gitangajwe, Rwanda yavuze ko yatangiye kucyubahiriza. Ubwo ibyuko umuntu wese uvuga ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo biri kumugwa nabi byo tuzabigarukaho twitonze. Ahubwo reka twinjire mu kantu ku kandi mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique. Ni Jackson Dushimimana umva nk'ibisanzwe, ni umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho. Aba waranyuzwe n'imyanzuro y'inama yahuje imiryango y'uturere iherutse kubera i Dar es Salaam, hanyuma se utekereza ko guhagarika imirwano byasabwe n'abakuru b'ibihugu bizashyirwa mu bikorwa? Kunyurwa yego, abitabiriye inama barebaga hazaza, bemeranya ku ngingo zitanga icyizere. Ubu icyo twareba ni uburyo imyanzuro yashyirwa mu bikorwa, by'umwihariko n'uruhande rwa Kongo, cyane ko ari rwo rurebwa cyane. Kuri iyo ngingo nta mpamvu n'imwe yasobanura ukutitabira inama mu buryo bw'imbona nkubone kwa Perezida wa Kongo. Ijoro ryabanje yari yahisemo kujya muri Chad gusaba ubufasha bwa gisirikare mbere yo kwitabira inama akoresheje ikoranabuhanga. Ibyo bisobanuye imigambi ye. Kuri we igisubizo ni intambara, mu gihe abandi bashaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Inama y'i Dar es Salaam yasabye ko haba ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko havaho ingamba zanyu z'ubwirinzi ndetse mukanacyura ingabo zanyu. Bivuze ko byemejwe ko ingabo zanyu ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bireba hanini Kongo, ntabwo bireba u Rwanda. Ikibazo kireba Kongo, niho gikomoka, ni naho kiri. Kubitureba birumvikana ko hari ibitureba, kandi uruhare rwacu tuzarukora nk'uko bigombwa. Tumaze imyaka 30 dufite aho duhuriye n'ikibazo, kuva ikibazo ubwacyo cyabaho. Murabizi, muza amateka yose, si ngombwa ko nyasubiramo. Twagiranye amasezerano arenga 5 na guverinoma ya Kongo kuva muri 2007, ariko ntigeze yubahirizwa na Kongo. Umutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside uracyahari. Dukwiye gukomeza guceceka ntitugire icyo dukora. Kwitirira u Rwanda ikibazo ni uguhisha ukuri kw'ibintu no gushaka guhindura amateka, uwakorewe icyaha agahinduka umunyacyaha. Hanyuma rero hari uguhuzagurika no kutavugisha ukuri kw'ibihugu nk'Ububiligi bifite uruhare mu mateka y'iki kibazo. Guverinoma ya Kongo yahaye akazi abacancuro nk'uko mwese mubizi. Baturutse he? Ni Burayi. Waba warigeze wumva igihugu na kimwe cy'i Burayi cyamagana gifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe. Ariko bakomeza gusubiramo ko byose ari amakosa y'u Rwanda. Haba hari ibyago ko aya makimbirane yakwira mu karere kose, nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje izo mpungenge ubwo yavugaga kuri iyi ngingo. Ntabwo watinya umuriro kandi uri gukomeza kuhenyegeza. Icyo twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Kongo ni umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Nibo batumye ibintu bigeraho bigeze, bahembera intambara, banavuga ko bazakuraho guverinoma y'u Rwanda. Abarundi n'abayobozi ba Kongo nibo bashaka gukwiza amakimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politike zitubaka. Ntabwo bumva ko nubangamira abantu bazashaka kwirwanaho. Mu by'ukuri ntabwo nzi ko ibihugu bibiri bishaka kugeraho, ariko ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakwiye guhaguruka bagakemura ibibazo byabo nyabyo. Ikiri ukuri ni uko u Rwanda rufitiye impuhwe M23 kandi rushyigikiriye umutwe. Ni ukubera iki? Mbere na mbere mfitiye impuhwe u Rwanda, igihugu cyanjye kisanga mu bibazo biterwa n'abaturanyi badashyira mu gaciro n'abandi bantu batiza umurinda amakimbirane bibereye kure. Do you want to question whether I would
have any sympathies for M23, I will based on facts and evidence. naba mfite M23 impuhwe yego nshingiye ku bihamya n'ibimenyetso. Uyu mutwe urengera abantu benshi bamaze igihe bacunaguzwa, bicwa, bameneshwa, bakaba impunzi. Dufite ibihumbi by'impunzi zatanga ubuhamya bw'ibyo. Niba abo bantu bagirirwa nabi nuko bafitanye isano n'u Rwanda. Abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi, barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda, kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo, kandi ni amateka y'ubukoloni no gukata imipaka y'ibihugu. Iyi politike mbi yazanwe na guverinoma ya Kongo igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku moko yabo. Hanyuma ni ukubera iki ntagirira impuhwe abo bantu? Mwahitamo ko nifatanya na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi w'ibibazo kubw'abajenosideri FDLR. Kubwanjye Wazalendo yashyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko, cyangwa se kubw'ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira bagenzi babo b'abanyekongo mu mugambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abo bantu. Ikibazo nk'iki cyabayeho mu 2012 kugeza mu 2013. Kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari? Kuki kitakemuwe kare kose? Ibi ni byo bibazo byo kwibaza. Niba M23 igizwe n'abanyekongo, kubera iki mutareka ngo abanyekongo bikemurira iki kibazo? Ikibazo cyiza, ariko ni nahabo kugira ngo bagisubize. Kubera iki baremye iki kibazo, kandi kubera iki bagikomeje kurusha uko cyahoze? Ikindi kibazo ni FDLR. Kubera iki kintu kigamije inabi iki kiriho, kandi se kubera iki gikoreshwa mu kurwanya u Rwanda? Aba bantu baramutse bacecetse ntibagaruke mu Rwanda kuturwanya, ntabwo nahangayika. Abanyekongo nta kibazo bagira cyo kubana n'aba bantu bakoze ibyo bakoreye mu gihugu cyabo, ariko ntabwo nakwemera ko abantu nk'aba bakoreshwa na leta ya Kongo mu gihe nirebera. Dufite inshingano zo kwiyitaho. Abanyarwanda barababaye bihagije. Ese ikibazo cya FDLR ntikiri gukemurirwa muri ibi bitero biri gukorwa? Oya, baracyahari. Bamwe barahunze, abandi berekeje mu majyepfo aho bari kwisuganyiriza. Bakurikiye ingabo z'u Burundi bavigoma bajya Bukavu. FDLR yabikira ikibazo ku Rwanda? Yego rwose, kuba kibishidikanyaho ndabamenyesha ko Loni ifite imirundo ya raporo n'ibimenyetso bigaragaza ko bakiriho. Baracyafite ingengabitekerezo kandi baracyarota kugaruka mu Rwanda bagasubiramo ibyo bakoze mu 1994. Abungukiye mu cyo cyose cy'imiyoborere mu burasirazuba bwa Kongo babayo. Ndibuka ikiganiro nagiranye na Perezida Tshisekedi kuri iyi ngingo. Yavuze ko FDLR iri mu myumvire. Namubajije niba azi ko muri icyo gice cy'igihugu cye abo bantu bahagenzura, bakusanya imisoro, bacukura amabuye y'agaciro, bahinga, kandi ko bayifashisha nk'ikigo baturukamo batera u Rwanda. Muri Gushyingo 2019 itsinda rya FDLR ryinjiye mu majyaruguru y'u Rwanda riturutse muri Kongo. Ryishe abasivile mbere yo gusubirayo. Mu 2022 barashe ku butaka bwacu inshuro 3 bakoresheje imbunda ziremereye batijwe n'ingabo za Kongo. Izi ni ingero. M23 na AFC bifite abanyamuryango bafite gahunda ya politiki igaragara gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Waba ushyigikiye intego? A government that actually has not been elected, be it the first time or the second time. Shobora kumva icyo bari kugaragaza. Dufitanye ikibazo na leta ya Kongo mu by'ukuri itaratowe haba ku nshuro ya mbere n'iya kabiri, kandi ifite gusa umugambi wo gutoteza abaturage, guteza akavuyo kurushaho no kwigwizaho byose. Imitungo yose muri iki gihugu yitwarwa n'itsinda rito ry'abantu, ridatwara byose gusa ahubwo rinarwanya n'abandi baturage basigaye miliyoni 10 z'abaturage. Uko bimeze, umuntu nahaguruka akabirwanya kubera iki nabigiramo ikibazo? Abantu bo muri Kongo basaba ko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa. Baharanira icyiza, bakanenga bari ku butegetsi, bakibaza uko bagiyeho niba bakwiye kugumaho. Nubwo uyu mutwe uri mukuri, ntabwo bindeba ku buryo navuga ko mushyigikiye, kandi sinabasunikira gukora impinduka uko baba bafite impamvu kose. No, even if they would be right, like I'm saying, because of these questions that are raised all the time, I mean, it's none of my business to try and effect supporting them or do it for them to do the change that may be justified and they want to carry out.
perezida wa Angola Joao Lourenço usanzwe ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yateguye inama ibahuza na perezida Felix Tshisekedi mu Kuboza i Rwanda. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiyeyo ariko wowe ntiwajyayo, ni ukubera iki? Kubera impamvu nakubwiye, sinjya gusuhuzanya no gufata amafoto. Twagombaga guhurira i Rwanda tugasinya aya masezerano yari yateguwe n'abaminisitiri bacu n'abatekinisiye. Ntabwo twari twagiye kuganira. Ayo masezerano rero ntabwo yumvikanweho kubera ko Kinshasa yanze gushyiramo ibibazo by'ingenzi byakabaye biri no mu nshingano zayo. Ibitero bya M23 ku mujyi wa Goma byahitanye abarenga 3,000. Ese haba hari uruhare rw'u Rwanda muri ibyo? Not responsibility for Rwanda in our defensive measures. Nta na rumwe. Ingamba twashyizeho n'iz'ubwirinzi gusa. Ku rundi ruhande, umubare munini w'abahitanwe n'imirwano bari abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanya ku rugamba. Umubare w'abasivile baguye mu ntambara ubarirwa muri 500. Nk'ibisanzwe, ahantu hose hari amakimbirane ku bw'ibyago, abasivile bisanga bagizweho ingaruka, ariko biragorana kumenya nta gushidikanya uwagize uruhare muri izo mpfu. Hanyuma kuki mwashaka kugereka ku bandi, ku Rwanda cyangwa undi wari we wese, icyaha cyo kwica uwo bari bahanganye? Kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifatwa nk'ukuri kudashidikanywaho n'umuryango w'abibumbye ndetse na hafi ya bose mu bafatanyabikorwa banyu barimo n'Ubushinwa. Bose basaba ko izi ngabo zavayo. U Rwanda rwaba rwarahejwe ku rwego mpuzamahanga. Ruhezwa mu biki? Kubera izihe mpamvu? Ntabwo mbitekereza. Nibyo bifatwa nkaho nta shiti z'ingabo z'u Rwanda ziriyo, ariko FDLR iteye inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Rutewe inkeke n'abacancuro hamwe n'ubushotoranyi bukorwa na Felix Tshisekedi n'u Burundi ku Karubanda, nabyo birigaragaza. Aba bantu batunenga birengagije bitubangamiye. Bari barihe mu myaka 30 ishize ngo bakemure ikibazo? Bakoraga iki ngo babuze guverinoma ya Kongo gukomeza gucunaguza abaturage bayo no gukoresha abarwanyi bakoze jenoside mu kwibasira u Rwanda? Ibihugu by'Ububirigi, Ubwongereza n'Ubudage byavuze ko guhagarika inkunga bigenera u Rwanda ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano. Ese mwasubiza iki? Ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo. Nk'Ababirigi n'Abadage bahoze ari abakoloni, bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye. Barumva ko bantera ubwoba. Between dealing with the existential threat and dealing with the threats to punish Rwanda for one thing or another, without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat. Byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Twanyuze mu bihe bigoye muri 1994. Ibyo bihe byaradukomereye. Icyo nababwira rero kiroroshye. Ni ya nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside ku nshuro ya 30 mu 2024. Mbere yo kumwica, abicanyi bamusabye guhitamo urupfu yifuza. Igisubizo cye yabaciriye mu maso. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutegetsi bwa Biden bwakunze gutunga agatoki u Rwanda ku bufasha bwa M23. Ubutegetsi bwa Trump mubona buzagira imyitwarire itandukanye kuri mwe? Ntabwo mbizi, nubwo nizeye ko umunsi umwe umuntu azabona ibintu uko biri. Ahari ubuyobozi bwa Trump buzabibona uko. Niteze ko ibintu byinshi bizahinduka ugereranyije ubuyobozi bucyuye igihe n'uburiho, kandi byinshi bigahinduka byiza harimo n'ibitureba. Ni gute Afurika ikwiye kwitwara nyuma y'ihagarikwa ry'inkunga za Amerika no gusesa ikigo cyayitangaga cya USAID? Hari urugendo rwo gusuzuma no gusesa mu nzego zitandukanye no mu bigo. Impamvu zabyo zarasobanuwe kandi zirumvikana. Muzo mpagaze ku bijyanye n'inkunga nabisobanuye igihe kinini, ariko tugomba kwemera ko aya mafaranga yatangwaga akanyerezwa agakoreshwa n'abantu mu nyungu zabo. Iyi inkunga igeze mu gihugu zigabanwa hagati y'abazitanga n'abari ku butegetsi. Nke cyane nizo zigera ku bazikeneye. Ntidukeneye inkunga zidakemura ibibazo mu buryo burambye. Dukeneye inkunga zifasha abantu kwiteza imbere.
amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yari umushinga mwashyizemo imbaraga mu myaka 5 ariko ntabwo yatanze umusaruro. Ni intege nke zabayeho ku ruhande rw'abakuru b'ibihugu. Cyane rwose nitwe bireba. Natoranyijwe kugira ngo nyobore ayo mavugurura. Mpuriza hamwe itsinda ry'inzobere hanyuma dushyikiriza abakuru b'ibihugu amavugurura akenewe mu nzego zose. Twemeranyije ku bibazo by'ingenzi. Mu gihe cyo gushyira mu bikorwa nibwo ibibazo byatangiye kugaragara. Abari bateraniye mu nama babyemeye batangiye gukora mu buryo butandukanye n'ubwemeranyijwe. None ninde wo kubibazwa utari twe ubwacu? Hari ikintu kitari icyo kuri twe Abanyafurika kandi rwose dukwiye kubyemera tudaciye ku ruhande. Ntibikwiriye kwemera ikintu kuzagishyira mu bikorwa hanyuma ngo hakorwe ibinyuranye, hanyuma bikisubiramo inshuro zitabarika bigakorwa n'abantu bamwe. Ntabwo nzi uko byakemuka ariko ni ikibazo gikomeye. Ni iki mwiteze kuri manda ya Perezida Lourenco ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Ntekereza ko azagerageza gukora ibishoboka byose. Mwifurije amahirwe masa. Niteze ibyiza kugeza igihe hagaragaye ibinyuranye n'ibyo. Uko azakorana natwe cyane niko tuzamushyigikira. Ni naho ikiganiro cya Perezida Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique cyarangiriye.